Iramai Raina Salom. Omuso dededa ba tak ada sawagele notola faluha ita ya aga moroiba STT anugerami sinias barat I oroi de fisilale ma ohe ami babangandre ena tola itehe gelo walangi gine tersisa kimakande. Omuso dededa bahwa memang bertepatan gei hari libur sehingga tola oya kegiatan varia berdaga kera ama kera ina he irono pemuda gereja dan si manegei moroiba mahasiswa STT Anugerami Sinias Barat. Terlebih-lebih omuso dedegu gei faluha kera ama kera ina oya andra pemuda leu ila saya mungkin so zabena tumbu moroi furiku 2000 2007 kalau tidak salah fikar pertama do gereja Andre dan lasisi saya mau ibadah mungkin ini pertemuan yang kedua atau ketiga atau mungkin yang pertama setelah selesai fikar. Tapi puji Tuhan masih so beberapa dasar tuada zangila yao bau ila ira basogei ni ila gumesane bala ya ira ya dah no mangabuli ira ke namada. Cuman beberapa mege zangila yao tu lamane epa le tedo bai buau wole lo bahulu bagabera bagambolo itedo wo memang da hobo si falo kakhe tedo vai solo na mesane no afufura o ya da ana no esolo oya peristiwa zalua ramai Raina dan zomuso dededa tola faluha ita bermeitehe ke dalo balang. Mungkin no pernah mirongo sekilas kisah tahun 2000 veleene atau 2000 vele itu me alua ahun regu fama banasi muifagai sindonya natabaso badaro malilo balangi so aite sukeri so ikoni nda fetero iwa tenga sesi fagai banasi ami tapi so gai niniha ya odo fabu soroi babogai niniha moi fagai banas. Tapi ada zalua ilau bade sabele-bele ibezi dunraha ahendre dunraha harazaki ifale anraga ya wabanitan le formi sito baba ahendre dunraha. Dan puji Tuhan iramai Raina kurang lebih Feleza Rajam molangi-langi ba noi tolo soaya tola ofeta raodo bagi sampoa hulo sotei hulo asu Feleza Rajam molangi-langi mole alea bai regi fefu ni hasai nola mane no mate dan mungkin gei jemaat banahiane no sempalarongo melodau dan mungkin gei sul no manguma no mate ramai Raina lesi mate doai faluha ita yadai. Dan badal itehege lowalangi variabel ba STT Anugerami Sinias Barat irege tahun lalu oleh Yayasan Relove Indonesia latehege hegu babano huge lalahalewe sino ibertege bapak kejar hidup la iya pak kejar hidup la iya ya iya zonrenya ba STT Anugerami Sinias Barat selama 2 periode dan menogi aturan bahwa tebai telu periode anda ba falali dan labe kego kepercayaan menjadi ketua STT Anugerami Sinias Barat ba berme halewe foma halewe ni amoni si tebai mu au hasi zambuana anda ba Andre kerasa tuada BPH Gereja UNKP ena latehege hegu untuk full melayani sebagai dosen dan ketua STT Anugerami Sinias Barat.
Jadi ioroi tahun lalu ira ama ira ina mami fegi-fegi ba perikopen lehadei dei gu jemaat atau baresor, tapi fokus ndaudo sebagai dosen ba STT Anugerah Misinias Barat sambil gei pa ama selira sedang studi gei ba IAKN Tarutung. Jadi sedang uhuale studi S3 ya puji Tuhan melalui perkembangan zaman bagi nete Andre untuk babe amoi baba maha esae tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hewa ibadah asombotoda batola tak ikuti perkuliahan di berbagai tempat. Irama iraina nami fegiawa gambara siso Andre batentu mungkin oya banofumi beremeso banofu badak. Fanofunia ya ida hadiah dandra ba omas. Mungkin pernah tafae madai, mungkin pernah tarongo, hadiah danda baumasi. Maka ada inate ni fotoi Pentakosta, inate baba nerutede me iduwaga gehehani amoni elobalangi, soai te sukeriso, natafagi gambara kiri kanan. Adalah gambara memoi zoaite sukeriso miawa bazorugo bafatu lemia bazorugo banofa huo ya kerani fahaunia ya iya daromalini basoda Andre ba imane mege le arate balem ilado bahiza u amwalaga dan ya kemi zanolo bamenomo ya miawa bazorugo melabalo-baloi zanolo Andre me ovulo irabambate bangalo silimavulu hadia zalua irama iraina alua zihenge bala ila soba hegera hule lela galitu lidah-lidah api nalawaya bakada ono galitu alua ni fotei yeheha ni amoni. Mulai pertanyaan andai hadiah dan dapat omas ramai raina. Ite malida sto balifane mali iwo o ezomas itu. Tandra nasozo masih ita. Matanda na omasi ita tentu mana ta o hadiah zomasi ni omasi edando na amai dola ge iya he omasi sibai ke ita ve manga saukulada banani omasi edale omasi ya zokulada tentu mana tafaan ge da sesuai selera nia tabelnya zile okurada hana na tabelnya za okurada dania pasti mana ifalikhlihe iya bale le na sail hadia zo masido ni o masido ane sedera ibu pasti mana nami fazuhi gule-gule nami rino gule-gule tentu mi angerak hadia zo masi bapa babara meso masih ami zango masih ami tentu aoi taila aboto badudulda oi da azo masih iya irama iraina ya ita gaya aboto badudulda baya ita andreni o masih nama bahkan ya ita ande na tahu getabaso badaromali lo balangi so deida si sekisi baik ke famonrongo hadia da iwa ke da soete sukeriso vaya ami Andre si fahuhu ya ita ande sahabat na istilah kerennya da ba istilah anak muda lamane besti. Tentu masing-masing kita punya besti dan kita ini adalah besti Allah dan simbol besti nalu salah dunu we bakande-kande gubata
Ija. Ele. Lepas apa tolak forma kiri kanan? Besti. Iza. Li fagi-fagi apa selirah? Li leke-leke. Besti, sifahumu. Bahkan teramor ibadah nasa. Ada lagi yang lebih akrab dari sifahumu. Hadiah da'u. Ya ita andre ono ke nama. Ono ke nama. Tentu sangat akrab. Ono sekaligus sifahumu. So begitu ada ono. Tapi tengah sifahumu ya ke bapaknya. Sifahudu ya nafalu gaira bapaknya. Alam. Sonono tengah sifahumu ya ke mamania. Kira-kira ira ibu-ibu, ira bapak-bapak, ada sifahumu ke dan ronoda atau tidak? Tapi bahkan nama, ya ita andre ono sifahumu ke nama, tentu mana dabai mana badai naduhu omasi endrao zomasi ndrao. Ramai nah ada zomasi Yesu. Data endong ageli data baso daromali ande. Yohane fazatelu ngawa faleene sara dua telu. Simane sawa omasi lobalangi nesi gulidane. No ibe enononia andre si hasambua. Ena leteki podozi samati kenia. Ena sohera wa auri sila aitu. Hadiah zomasi lo balangi, hadiah ditobali huna dada lo balangi, ya da ombayasu dangania. Barambongnya ada cerita daga Bapak Ama Selira. Banuilah ada kegiatan Bapak Ama Selira, nifatuna khegu sambuazazi le eroma mui ia pagombayasu dangania. Sokhnya Hafiz ino itana bazilalu. Muifaiki ikai gitu ulidana andre nifaza kilo balangi natafaiki da bazura saramoze he ivisa me ifazaki ulidana andre lo balangi ngaluo mohalewe iya ba ifaiki halewe dangania andre bayo bada bano sisehi. Tentu mana me omboi tadangania ni ohalewa de gedangania bapa ma azehi. Huna dedenia dae ni omasionia dae. Tera me baguli dana dae nasa soza mati henia. So ita ni omasionia. Bapa ditambah daun nasa sogei zila mamati kenia nasa. Tatu manofu deda hadiah haya ita ni omasi enia. Hadiah haya ita sinomai bagus sali ande ni omasi enia. Hadiah le yo masih dan nebe. Irama irene yo badai si mana sama omasi lo balangi nasi gulidano. Jadi harus apa to badeda dah. Dunia dengan segala isinya ni masih lo balangi. Babarem meni omasi enia da aba itara zafuhu. Da gambar zaluan riau. Labe endroi bahuk. Itara zalua mate badula rufa. Hana. Hadiah zalua. Ramai raina soni fatuna duna mamegi pagi. Jadi moroi bani fatuna duna ma moroi bazalua bakese-kese mada zito bali goi ni angerenusida bazi makhande. Mami wada demi dan hada manahu honda pa pendeta di Bapak Ama Selira. La falali lali manu tenga batera samping babatera sfuna lalamo tatau. Dadu honi fatuna mamegi pagi.
menoi fazohi niha lo balangi ifataro ira basambona hia simaga ni fotoi kabu edena bahaya balo-baloi bapa maselira bas sozili lo tema liba no fumu makha ba kabu edena ibe itana sambrua geusisohi wakabadalu kabu dan yo bapa maselira megehyo habadalu kabu sei ke papendeta wena ufare-fare so sabaleni ilaku hadiah babadalu kabu si baik. Tetapi sambrua zito bali famaha zino iwa kegadamu jadi fehede dae ma oroisa dae iwa lo balangi melena sanifaze higakaba jadi perlu tangiraga bedai te ramatua he hana ber asese sibai ke ita asese tawa hana ya amira alawi ade berhur rebu bula asese bela kuna se kedale na lemibe mambrua geu megi bale ko gapahor ya dana si fokamin ra hana nai ramatua rao faudo barala be basimah blogo do bapa maselira hai faudo itana mga berita banomo fatua le mufazakhin ra alave padano ibe goroisa ande lo balangi ke gadamo adamo simane toroi bakabu edena ane baso geu andre si sobata lukabu boy aba na iya baleto lalu mati ndauk itu perintah fano fumoroyawa megi hadia omasi edra tentu na omasi na duhu-duhu wa omasi tatu mana ta'o hadiah iya zomasi zang omasi ya ita hiza bo ikau heu babe asoto baguli danelan asese olifu perintah di belo balangi dan sebenarnya adalah untuk taat enak taat niha tapi ternyata manusia tidak taat seharusnya tatu mana metefaza higakaba tatu mana fefu hada goroisa lo balangi ada kegadamo tatu mana ihoga iombaka adamo kegakaba tatu sore-sore ya di fadun-dun ede simanevo drauge bu andre angan rawat tuku siapa pala sesive sosoni fotoi gangan rawa gadam mangan-ngan gadamo alu akhirnya ada ibu-ibu sama-sama fefu ni faze hinya lo balangi hayo ke gadamo be edoi yo fefu zali badan tapi hadia zalwa eroso dan nya zali badan da daru-darua sozi matua sozi alave iwa bada ba ifai gibale hade sifat gele-gele kenia tatu mana so kenia ba ide-ide dodo ba mangar-ngar iya ba ila lo balangi ngar-ngar dodo sonda abang-abang zile sangwal bada tu ne khelo balang bui tahamanu Jesus adalah nusubuan. Dan dalam luai ramai reina, meilo lo balangi, waleto lale harus sonave fau kegadamo, dan nyaba ifazohi, ihale moroi badelanusu, ba ifazohi dan nya raalave. Baibe kegadamo, dah badannya bayo adamo, telagu fedelagu, nagolegu nagolegu. Ba oyak kisah itu balik pembelajaran tak badau.
Mege me ifazaki gakava lo balangi hada di falua ke gadamu ifafur. Jadi kadang-kadang ira bapak-bapak ibu-ibu bemi ofenu ke nonomi onomatua na ara ya bemer. Mas sedang mufazaki wafadlah nusunia. Abang-abang aman. Jadi na agara merendah abang-abang bemi ofenu ira bapak-bapak. Mas sedang mufazaki dalam nusunia. Tetapi nagara merendah bapak-bapak mufanu ibu-ibu. Hana, mufazaki dalam nusunia. Ibu alai nasu dalam nusunia tanah nasi sedang mufazaki. Susu ginda bapak-bapak. Hana ini terhalu usai. Jadi bapak-bapak biar garagi merendah bapak-bapak. Bekerja. Irama irai na hadia salua tatu mana mege menoso zifa hili kenia noso mafadela nosunia tatu mana yom raka hadia ia niwa elobalangi tatu mana na ubayang ku mane tatu mane adama ede si mane babe asoda bakabu ede na andre pada salua hadia saya naifake gayami bicara gayam botolaka kemile I maif ede si manevo de dani wala balangi bumege so de lagi buandro ba bita ada he ya lah no ila da tapi saya tidak tahu walu sudah itu so terjadi kesalahan Andre hana so maifu kesalahan ni fa emagakaba dannya kegule inono. Nah, kadang-kadang asesi mau guna daya ke ramatua. Berbo ya mira alabi. Minu. Berbo oyam bebemi. Asesi bukan dari bapak-bapak lo. Cuman gue bermelen di surannya pada romali lo balangi. Lu salah kesiai ke. Jangan-jangan ira bapak-bapak sih salah. Lo minene niwa lo balangi lagi. Miwa kegakava. Si mana niwa lo balangi. Boi babaya. Bermei lagi ndak alawe di bayar-bayar manusia fuati ai hadi ila si baka-baka ta dalam menu ila dao I hati-hati ramatua inono dini walo balangi onoi walo balangi bi babaya apalagi asai hadi asalua ira ama ira ina ayakuni habahor I amruagi asesusi bada aso ufatun mana kami badaya mira ibu bina bikala ami dan nyala bira bapak-bapak yono marongo ke pendeta si manida azar luania ihalan dua geuga berme ila basuhi ya le sambua ilmu zogale daira amai raina no baso dan mungkin mereka belajar dari Alkitab. Bazogale ira ibu-ibu pasti miila namu ya miho bolinuha hewi sanda kumango naka elinuha lo kada babaya te bafaja te no lembut no nasa dabai faguli bado sida coco si baik na ibu-ibu sobolida raida itu sini ya lemana bala o ayah dah lo cocok saya benar si ibu dah hitam manis ibu kan ini muda perpando dah cocok. Nah dalam ilmu ekonomi keinginan untuk memiliki sesuatu lebih tinggi kalau hanya melihat sekian persen tapi na ibabaya itu gutedau nasa wa edena de dunia babango hege barang dak ada bena mita mawoli bafasa la fagule banosida na tafagile duru la be badangada fagia ke bacocosi ayo ya gidede datamne ite ya abena bani tarugio mo kulo lo coco ibale asa selo kemida Fabia ami dani bayi fendong-dong mana bapak berapa lagi nafau ami belanja bagi bapak imane bapak ispo kuna sa megele coco ba fadan cucu saya dah bang avena Fabia yomo ila kaba no baga-baga buage de alos
ihala coba ia tentu ofetu mei usu ya dele hezo so gadamo badal usofu kera bapak-bapak hezo so gadamo badal hadiayomo ma hezo so iya ira ibu-ibu mila hezo so gadamo badal tengayomo so iya ibu so iya bangai gakaba bisa kita dani badaromai lo balang yo bai hale ba ibe ngambatenya siso bangai ini ya jadi nau terjemah ke de fau ira mege me fau ira gakaba gule ibu ho mana adamo ufaki na anau gambi gadamo si mane gambiku di mana ibarat di masuk akania yo teya sedanya yare meyorohnya akaba ada niwanya lehnya fanofu ia hadia zalua aiku niha bahur hadia zalua mena aiku niha bahur soba atau orang yang sudah jatuh di dalam dosa ada ketakutan Bara megeme vamos gafaka edana ni hagai sakili ya kalau balangi le abato pada dunia va mete fazaki yande hayo badal ba iwa lo balangi data fazaki niha si fakili hoda si tobali famaidoda jadi tidak perlu lagi dicari. Anda itu sudah segambar dan serupa dengan Allah, tapi imai itu dalam fakah. Ya fakir kalau balangi tadi nano ada. Artinya kalau kamu tidak taat, kalau kamu memakan buah itu, fagele-gele ndak uge kalau balangi. Ramai raina, afakah onehi si baik ke iya. Meni omasi elo walangi nasi gulidana daewa iterwa makau daewa iraila keminia baya toba gulidana tobali ia niha sila tolale niha ande harus mutebus harus tefa merubah hukuhor karena orang yang bersalah orang yang berdosa itu harus dihukum. Makanya Tuhan Yesus itu rada afif. Matanya badala refa. Hana dalam kepercayaan Yahudi babang fa hore ande sila tuale mutabam biri-biri adu wandro dan dae niter Yesus Keriso adu wandronia ya badala refa ada da ena ete efa ita moroi bahuku hore irama iraina andra me fatua lema ia bazorugo iwa huhu ande kerani fahania ia fabali ita dan tentu ada zalua ketika Yesus pergi tentu irani fahania akan kehilangan zito bali sama hal ya ira zito bali sanolo ya ira Patra-patra mesongo hita de Yesu ya dao menote efai tamoroi bahu kuhore ande supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Irama iraina ya do dunia andre. Hadir si soba daa o ya sebaik. So bavi sombo ole so nambi so gafurka batana bernyafif dan Tuhan tahu apa pada dunia wala akan tola aheta dae pada dunia nale ibe ezito balisanolo la akan tola tehau ge auriniha andre akan tetap so ia bakabahor akan tetap ifaluahor andre wa
ena tola te ehau ge wa auriniha ande ira ama ira ina, maka da ewa i amualage gehehani amoni dan iteretodo da basi maukeun ehehani amoni ni amualage lo walangi baherani fahalnia bani hasamati hadia da sito bali sanolo. Sito bali sanolo enak kehidupan da ande to bali tani hasibohong. Manusia baru, manusia yang lahir baru. Ni hasino aboto badode lano teholi iya no te efaya moribahu kuhore irai saega muata hore. Irai ga muata hore. Ba abu ada irama iraina. Dalam ibe gehehani amoni elo walangi sito bali sanolo ya ita ena etola tarei mbua-bua silefaudu badede lo walangi. Menomate Yesu badala refa hadia salo irama iraina iyo badal no abai. Menomate Yesu badala refa na sebelumnya hubungan ni hafo malo-malangi no te fandrondreu no sogo hokoho baka gotaluada. Tetapi baru Yesu keriso ifuli atule ita lo balangi. Sambana sa si kisah mungkin no tangiranmu sino tabaso me inete Jumat Agung. Memate Yesu badala refa asik hamba aba-aba gosali. Hada geluhan ya dari ramai rain. Hada basombra aba-aba gosali. Bora bagosali lo walangi ba Yerusalem. Sonah ya ni amoni. Sonah ya fondrege ni amoni. Nah ya fondrege ni amoni. Le sembarangan tola meniha. Ha ere semua si tola ibadah. Tetapi dengan no isi kadau. No ihe tambah abaa padahal idugu oroma baya itande sifahu ke lo walangi ono lo walangi irege tola meita ke lo walangi. Allah telah memberikan dirinya mau ditemukan oleh manusia, jadi semakin mudah nih hatola manganda ya ke lo walangi. Tolai fasau kan ada wadatnya kalau walangi hana bermeya ita ono kita adalah anak dapat itu rezafuh lo walangi enak kita ini lahir baru hidup baru. Yo kedua megezui o ezomasido na masih talo balangi tau eso masih iya. Ya itande uang no te eva ita moroi bahor. Kita telah ditebus, kita telah dibebaskan dari ikatan dosa. No to bali ita ni hasiboho. Meno to bali ita ni hasiboho, meno to bali ita ni hasamati. Tentu tato huga ita pada ta alui tavareso hadia do masih lo walangi bano tarongo megrek hadia do masih lo walangi ya deva Allah begitu mengasihi dunia ini masih oya nasazi lo saboto badodo taromali lo walangi irama iraina hadia zalua me alua gehehan yamoni ekera nifahau Yesu menobulo ira na mege sokora mata ula binio ira bambatee laga yawa lantai 2 labini bini ira babangan rabada atau ira tetapi menola tema gehehan yamoni sanolo ya ira hadeza lua fetero me ia bairo ilau mamahal fetero ituriaiga yom raka baniha hadeza lua tera-tera melo daula balingage sino mabu ira sino mabu baniro aisu minum anggur yo kerafetero le mana tengah mana saya si mabu anggur agare amena si bulewongi da
Karena jarang Sony hasi mabu-mabu si ule pongilo. Siapa bagi mira ibu-ibu? Apakah pagi-pagi so si mabu tuo? Le kan? Agak ala-walu sadarnya irugi bezi felezara, abinai berko mulo ira abinala bertai ke labadu berobo sidedera. Jadi me obulo dan nifaha me fabia ira lamane ni hasato obo henda ni ha andre. Tesino mabu tuo ira andre. Mege ya ira sata ula bini ira hadia zalua ifada mo ira bairo laom baka ebania hadia zalua da azalua Yesu Keriso ni bunumino ni fore famino no mauso ia laom baka baniha enaboto badada ni hagulidane va Yesu Keriso mate ia ena ete efa itamoroi bahuku hore. Hani amoni daza nolo ya ira irege mela ombaka da romali lo balangi haba atau ni haba da fefusoi si sobada apoto badedera hadia ia ni faema zimoni fetero ire kusudang mo baya agani ha Italia bahaba mail hadia ia ni wanya ya agani ha Yunani ya agani ha Asiria bahaba atau fefu. Jadi badata ilava lo balangi ohita dedenya omasionia soy ade fefu to bagulidani. Ba omasia na boto badedeniha ade ena la tema Yesu ade sito balirazo baba urira. Hazanolo ya ira baba malua daira ama ira ina. Na taulohe si kada badaniha. No pernah mi fegi peta dunia. Gambaradano di sabwa ulidano andre. Coba tafagia ya wa gambaradano. Hadia oroma ba gambaradano andre hezo sodano niha. Le oroma ira ina. Hana no ide sibai ke dano niha. Jadi sinunya meno ide dano niha de meno tolal le masu babangirai. Tolong masuk babangerai dan niha andre. Tetapi tanuniha ande hewai no ide-ide ya begitu penting, begitu berharga pada delo balangi ira ama ira ina. 20 afitu bawa sisiwa sarawalu enelima otua enengafulu fake iya daa ifatenge duria somusodama maturia somusodede badananiha. Sekalipun nias ini tidak nampak dalam peta dunia, tapi sinduhunia fena here lo balangi, fena dudu mahere lo balangi, so ita andrea itani hadannya. Kita berharga di mata Tuhan. Irege irama iraina nami basong buku andeyawa da judulnya salib dan adu. Aboto badadahi ibisa halewen ratuan babang ombraka kedaya itani hadananiha wanote heli ita wanote efai ita moroi bahuku hore. La tahu kita fagi bapeta ya siawa dan negara mani ya sito Indonesia bada aso dan niha sito Heiwi sabatola la ila dan nihaan. Pada dasarnya ramai raina solo heturia somusode ke daerah Sumatera andre. Ya iya da sisi tarongo namu baso sejarah gereja atau hari duria somusode ya iya da moroi baba dan misi zending RMG Reinnische Mission Gesellschaft. Moroi badan geremani. Apakah badan ini hame iratenga? Lahati berencana dan niha. Bahkan lelaila dan niha. Tapi moroi bageremani lafatenge ira mo ira badan segua ya da babanua ni foto Borneo. Hadia Borneo andretinya ya da Kalimantan. Baba Banua ni foto Sumatera. Ba Sumatera badala fatenge tuan no mensen.
Badana Borneo badaola fatenge tuan deninger. Tapi sambua sozalua badana Borneo irama iraina. Badaola gohi zanurega turia somusodetu. Irigoi moloi ira. Tuan deninger moloi ia. Irega hada zalua idolo ia bapadang. Bapadang gohita dadanya ya dama ia babanolo halewa fanurega ni falua badana batak. Tetapi bapadang faluha ira niha dan niha. Cara Tuhan memang luar biasa irama iraina. Tuhan sudah punya rencana bahwa Nias ini harus diselamatkan. Hana vale tolale elater dan padang ira Tuan deninger. Sebenarnya tola langsungnya mafane bertanda batak, tetapi sozalua mau feke momonya mau feke abel-abel. Ira kita baila tohuga mafane. La toraya ba kampung Cina, pada oya sibai keniha dan niha. Pada oi zofu hezo soda niha. Isa bo halu gehehan ya amoni. Ibu kamu kemelu lala. Ibu hezo soda niha. Andai fazal kizurai anda keratuan bageremani yo mi fatenge roba dan niha lela fatenge iya hidai menoi beba dadania lo balani wala to lale emaya badan niha andra bai anda keratuan Belanda ena to la fau iya be amui badan niha iregi hada zalu irama iraina me iya badan niha ba irugi dan niha ya iya sidula fitum bawa sisiwa sarasiwa asarawalu enelima sitobali ano fulada ya iya dae hawa aram bahamega moroi badan niha gei andre tafatenge denge-tengeda zangombaka baniha zangombaka basoi ni hafefu waya irano yefaira Yesu oya nasa soy bagulidane ande oya nasa suku-suku zile saboto badede haniha Yesu masih banyak bambu kuzinune dana leni revisi so sampai zinune bamision badal hayo badal wa oya Indonesia paniha sinalehaga masih oya nasaniha Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, salah satunya suku bangsa Nias. Ada ratusan, ada ribuan lagi suku-suku bangsa. Zile saboto badade wano ihake sitede ira Yesu. Sila tolala haruslah rongo duria somuso dae si manezino tarongo irege makan de tolong muso dae wahau dae babanu lo balani bagus sali andre ya ita fefu mo amo ita gei tafatenge basoi tane bode ene laila boto badedera wa note ifa ira sitobali anofula haba arah otua nga fulu fake noto bali ita manoveta duria somuso dede ya ita sinomulo masih makan mungkin 1-2 yang lahir bukan dari keluarga Kristen sebagian besar yoroi tundu ita yoroi badaluni nada so ita note fangande ita teto ita badanga Yesu irugi mauhe andre hadiano ita angirage wa oya nasa zile samondongo wano i orifi ira lo balangi halo geheha ya ya de babanolo ya ita babanurege turia somuso dede irama iraina bei de da bei tawa da tele manani berutai guda Noa nomu bertaigu halu fanuriegan. Noya ni hadana ni hazino mai ni fatenge. Ya udah mana ramai reina vena urongo duria wapa beberapa soi no so ni ha Indonesia.
no so niha dan niha zinomai manuria geturia somo sudud mi hagabongi moi khama ba STT niha dan niha zinomai ma sedang manuria geturia somo sudud badan India ila na fahuya ba so mai kanya gaya India so ziso basoi tanebe bahkan ramai raina STT Anugramisi Nias Barat no siwafahe irono sisofonamia dari mahasiswa angkatan ke-6 angkatan 1, 2, 3, 4, 5 no tafatenge ira yayaw gambaran gambar peta Indonesia dan Hawaoya zino mufatenge beberapa nahian soba Pulau Sumatera, soba Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Bali. Bayairande di sofonami ramai raina akan mufatenge ira bandrefi Andre. Artinya ini kabar baik. Baik di saya tetap bang mo lima ilah halu maya aga samati badan niha Andre hakku mama neni angiragema. No mulai ramai raina. Pekerjaan misi itu sudah mulai dilaksanakan. Halo geheha namo halo ya badodo dafefu irege noto lama mulai membertai gewa matenge. Fe amoi bang gosali andai ramai raina. Inote baba nerotode batenga hata terotode mana mei dumaga gehehanya amoni. Faduh dama ba inote bazimakanda inote ge ba ya molaga kata gehehanya amoni lo walangi. Salah satu hal ni hasino aboto badade wano teefal yang meroi bahuku hore andre hal ni hasino aboto badade nya ba Yesu andre razo baba urinya itu riayu baniha mabe norode di sampai jemaat andre dafa ohe tanga ita bahalawe andre halawe fanurega andre data lau fa ohe tanga irama iraina bermeno teefa ita moroi bahuku hore halawa daya de fanuriaigu hadir ditolak ifalua si sambua jemaat Andre silelenya ramai raina sotelu ditolak tafalua hadir ada si Sarah fatenge data ohe babang Andre fanalo balangi hani-hani tuturu lo malangi, hani-hani fohu lo malangi, moroi bajemaat ande, zito bali tenge-tengeda, zito bali nifatengeda, so salahini ya ita si sambal jemaat ande, babe amui banuriaigu. Ini agak fabe emaifu dengan panggilan maira pendeta jemaat ya odo, Ibu Fikar, dengan niwa egu ande. Ya akan dipanggil untuk pergi memberitakan firman Tuhan kerama ina sinofaduhu tede halewani wa aguya de tafatenge tafohu bago taluan banuannya keriso ta ohe babangandre hani-hani fatengeda si mane tuan deninger irugi dan niha si manage moroi badan niha ande soni fatengeda hezo sosodane ni fatenge lo balangi ya iya dan niha. Saya menantang para pemuda di jemaat ini, saya menantang abang-abang di jemaat ini. Tuhan mempercayakan kamu, memanggil kamu hari ini dalam pelayanan yang kudus ini. Saya menantang kakak-kakak di jemaat ini. Tuhan memanggil kamu untuk menjadi pembawa kabar baik. Saya menantang Bapak Ibu. Hada omasi ami. Mi fatengen ronomi babangai halawani amuni Andre. Kenapa Tuhan menuntun STT Anugramisi Nias Barat mai pagereja ONKP botolaka? Saya percaya
bahwa halewa lobalangi sedang mau halewa bago salian deh, amin. Baba mana moroi bago salian deh, soni fatenge zito bali tenge baba nurege turia somu sodel. Kedua hadirin nengeta falua halewa tatuhini baba ngandre irama iraina na mangandre ami selamada salahin da enoni lobalangi mande sawagele mianganda salahin da Vandita da sinenge satuannya keriso mulai ia da sambua tezi to bali ni oheda babangandre mianganda salahi ni fatenge baba nurege turia somuso dede bago talua niha sile aboto badede lobalangi mulai makai ramai raina ya endra mahasiswa STT Anugerah Misi Nias Barat, tolong musisio sekali masuk STT Anugerah Misi Nias Barat. Iramai raina ya irande akan mufatenge labo to badede mahezo sodana dan yang mitehege lobalangi kera tapi beberapa ya ira inolau he babangande omasi ira mufatenge. So beberapa suku Babali, so beberapa suku Bajawa, so beberapa suku Sumatera, so beberapa suku Basoibe badane Indonesia. Bahkan mungkin sozi nomolohe-lohe fanalobalangi babangandre bahwa masih ira maini fatenge baluar negeri. Irama iraina. Maandre bagi sampo jemaat andre. Mi ohe ira babangandre. Eno itolo ira lobalangi mi ohendo no dande babangande enai fawo ira lobalangi ba ena le faroi ira bazino ikaoni ira lobalangi bahalawane ba tentu nasoge moroi ba jemaat ande zomasi mufaade bahalawani amoni ande. Kami menunggu Bapak Ibu. Tanda sogele nomusindo haba oya STT badan niha andre. Dan salah satu keistimewaan daripada STT Anugerah Misi Nias Barat ya ada Papa maane nifatenge Papa nurege turia somusodede. Irama iraina. Nifatenge nonoda dama fahal ira. Tobali sanurege turia somusodede. Ketelu hadir itu lamu falua tatuhini halewa fanuriegean fatuh dede gu khada bagreja WNKP ero bawa sisiwa tau buloi gameela ameela mission ni be baba nuhini halewa baba me bazikola irono gereja WNKP untuk basekolah pendeta tatuhuga halewa dari rahmah raina halewa siseki dah tengah halewa pembangunan gereja yang irageda baboto ini bagi haugu sambua gezile tolale fau variable ita ya da baba nuhini halewa fanuria geturia somuso dede basoi sile sifat duhutede kelobalangi